Kuvuka ngenda burayi. Oh no! Sha. Inzara nimbi kabisa. Sino no. Bari ndamubwira ngo kira ndamubwira ko banyirukanye. Ndahita mbimubwiye. Shiya yatambira utwo kigendera. Oh no! Ariko ndabona ibintu bitazoroha. Ndi gushakisha uburyo bwose nakongera gusubira kwa nasa kumusaba ikiraka none se kandi iyo ntashye mba nabiyemeyeho numva ndenze kabisa mu cyaro bazi kandi ajye muntu tuza amafaranga baboshye. Oh no! Sha. Ariko ntacyo. Ngiye kugerageza uburyo bushoboka bwose ninshaka ngiye nshikuza n'amatelefone ariko mbona amafaranga. Nzajya nyiba ku buryo ntawe uzamenya icyo nkora mu karitsiye. Nzaheba n'ikaritsiye ngiye nk'uko nyine. Oh no! Sente. Tabandeba n'ibibazo umuntu aba yifite akajyamo desente. Kandi ubona sende ko Imana yamfasha. Mana yanjye, Mana y'isi no mu ijuru. Rwose urabona yuko Mana ibiryo byarabuze rwose, abantu turaburara, Mana dore inzara rwose mu nda nta kigenda Mana yanjye. Ndakwinginze ufashe mbona ibiryo. Mana ibiryo bibuze ku isi urabizi byaba Mana ibintu byose twabibura amafaranga tukaba ariko Mana ikintu bita ibiryo. Mana ibiryo bibuze Mana ibiryo bibuze Mana urabizi abantu bose bararya Mana kandi nawe wasanga urye rwose Mana nibuze kuntu ibiryo biryoha mfasha rwose mbona ibiryo byose n'ibizina ryawe amen. Ndarihamije kuri yasengesho. Nazaburara nkarinda mpfa.
amafaranga amafaranga we amafaranga we amafaranga mbega ukuntu yari menshi we Oh no!